Tinine jani sing jadalan digel-gel ngagungin. Kakemanan tok banyak sami. Somalike ko bakti ni nantuk banyak-banyak gel-gel sami arah. Malinge walayada wadi. Enak tanah lireng sarat malinge wak layat wadi risakti sang parabu. Dicorah makejang padu aja deh hari antuk Wicaksana tadi Gusti. Awang dura cara tampura. Imong harun sing jada bani megedipan. Kewala besek kari kirangan. Napi malih Girang ring pikayun. Mapan dereng wadue nari suari. nah tiapin namone paman subatin banyak kesak subuh agung angodini digel-gel masih tonen mau bisa koratu krano tonen peramiswari tonen ada Bener rabi ini tonen ada untuk keken bakal bisa koratu. Kang lamare supam jalan. Kewala penglamare subong aratu ini penglamare sambut memargi Penglamare subuh ada nih besik tepuk gelah. ini Ring dijo Oh, menawi. aneh yang digunakan. sanering gunaksa Ada nih Gusti Ayu. Guna raksa. kocak siro Aryo Guru Benar. Oh kan itu. Sirari guru. Wana melingi di Bukit Bulo. Oh bener. Ngarang Mainnya jam. Weh, negak kewah ci mejujuk kewah matana gede san Banten ci ya. Apaan ci batu? Aduh mukilit bat. Ginawa ngortan itu. Oh ortane. Gusti Ayu guna raksa ta? Ini kocak Jegit. aratu ke. Jegit itu nakke. Kone juga kone. Kulitnya putih tawang ci. Ini Kulitnya putih, boknya lantang. ini penyingaknya putih. Yang mata putih sih merumun mata. Ya ci. Kalau ada masih cacat deh. Kocak. Napi cacat nih. Ada masih cacat Napi deh. cacat deh. Selama ningal aja masih order tatan. Kupingnya bola bolong. Tuh. Aja ya gitu tuh. Ini. Ah, kita wana orto aja no. Ayah ke kecunguh nih bolong lah. Ora, kita igene kone mariregan. Saja mirip tuh. Sarbo penglamar kema subuh mau jalan. Dina nih jani gelah mah janji bakal kema bakal nyemak yo yadi. Ngeraukeun makin mereka. Jangan. Aduh, sampun puput. Mapan samsi subuh ngaan nepek ke dewa ratu dewasa. Ah, bener. Dauk subuh sana ngemargi. Ya sampun iku ngiring ngomarga ragina memangkin ke tiing bulu. Lah menjalan. Ih, ngarai ngarai. Gagal jangan. Ada. Mak kelapan kepangen. Napi menawi. Anak lo kecingan. Ada hiwasin. Weh, mudah Dalam hadiah. Mekelap ada anak Sekarang istri. kita konen dijoyo alingis dane sirari buru. Ah, bener. Awijel kemamalu takoning. Gusti Agung Bangyang Cicang waspadin dumun sako jagi pacang nakenang Aniran ini menyantap.
puaragan ojo kejani. Tadi keluarga Mula kangin di batan payu ke kebet-kebet. Semua kita lama nih. Kelapa do anak istri. Ager subuh iya makepli. Regane uli dijama ing orang mekeplis cara nana busul. Awal di kota masih bangsing kalah hawa sih itu. Arwan getalan tak kebetakon nih. Itu men dia tiang. Jero, Mana? jero weh. Jero weh. Ya kene matakon jeung sing kena bensulur apa jero weh? Jero weh. Jero weh. Kangen. Tadi sih kita tuh. Tadi sih kita ya. Pengen wah. Benar ngomong dong. Dia pasti kalah mental. Udah masih kalau mental jeluwek gitu nah. Jeluwek. Jero jero. Man, Hati tiang nawagang nuna siledang. nuna si ledang. Iya patut. Di tiang nawagang nuna siledang ring ragane. Yen ragoan nuna si ledang, napi nih ka kane kang. Engke tu bodero. Engke pasar lah. Rago nuna siledang napi ni kok kandik kang gitu. Kan di tiang nuna sang. Oh, nuna sang. Iya, udah kibe. Ci mau ngelayo itu. Saya ada sulur apa rago matakon. Apa kan nyanyian gitu ah? Apa nyak cakap matakon? Oh tak takon. Beras kepris ngene. Jangan bergebris ya. Yang aku niki blok pojol popolosan nan. Yang blok pojol polos gitu. Man. Di tiang nunas ring jero nge. Oh, Jero ne anak kenken. oh tiang. Nggih. Tiang anak penyeruan. Penyeruan Nggih, yen ragone yang oh, parakan. parah kang. Adi tumen ragone. Penyeruan ring Penyeruan driki ring jagat gunakso. Gunakso. Bukit buluh tiang. Oh, ring Penyeruan. sugro tidak ring sirario buru. Nggih. Ane kocap madue putra sana mepasengan I Gusti Ayu Gunorakso. Punika sampun penyeruan. Ini penyeruan Gusti Ayu Gunorakso. Penyeruan Gusti Ayu Gunorakso tiang. Jerone Karianom. Oh tiang. Nggih. Itu yang bajang dia tak Nggih. kono rago. Nepang berak ke jero itu yang ulijo yang nak bajang mungkin patut tiang bergaul. Bang, benar, Yang Bang. anak bang lakuran mungkin patut benyong ngomong sing gitu. Binu bajang sing nu masih bebasan bin bede sing itu. Cok. Bebasan. Dong Karianom. Oh, yang bajang dia bajang san. Bajang. Bajang. Oh rago Runo. Kurno. Orang Runo. Runo tiang Runo. Kedua nih Kurno. Runo. Mani tiang mani. Muani. Enten percaya periksa mani tiang. Nyena ge mereka muani rago ye. Kalau nu bajang Truno soal pergaulan bebas. Kan biasa, betul. Anak tadi borago nah. Tuh, boni kan ya. Krek rago na kas-kas ke. Dah keret yang nak ada buat keret kan ya. Nenek. Nenek tukang obat keren Ini jero ada tukang obat nak keret. Ada nak keren cuma itu, ada nak keren. Rago lat krek itu. Sing dok tiang tukang obat keren tiang. Oh kita kas ke kias kita jeung Bang sing meli, bang sing tuyong ale dijo, krek panggilan cek tiang jadi den obat, ada nak keren itu. apa nih keubat adon na krek. Dong apa nih kelubang kene. Tiang ide obat. Oh rago lah obat krek. Obat kere, aluh ngalih sing langpis. Oh yen tiang ngelah sakit krek rago ada obatna. Ada cuma tiang jadi ide. Oh Jumat tiang ada mesin na krek. Ada kere. Winton. Ini obatnya nah. Mana kau obatnya? Yan ada nak kere. Don adas. Don kuku. Balang minyak. Kriin kalot. Man,
Donadas dan kuku belang minyak kriin kalot. Man sebagai to kengken deh. Ya gagas si kuku pangnya kanti kelot. Iban kie. Kau buat kerek ke. Yang bau barang gitu nya hilang. Jagilang. Buat gerek. Awak dari Tuno apa hitungan mai? Hah? Awak dari Daruno apa kali hitungan? Nak bajang. Tu buat kerek. Hitungan sih. Anyen nyampat tiduran kaja, piye ngampil mabuk lima. Anyen nyampat tiang pisanyo, ngipi nganten mogaleng lima. Kiti sunarine biyu kayu tasak lelima jaga kini kagak baliti belum tentu megalang lima. Kemarin kadini ragona ke megalang lima. Ipian dia gitu bisa. Oh ipian ulian Balang minyak diampenan ketis koko analit di Blayu. Lamun nanya ama kurana beli bani mangkoko malu. Yang ngakal mekuran ngajak beli wayan di masakatnya rago moko. Soalnya jero nang orang nyake sing beli tiang bakal mokoin. Oh nak mekejang lah nih ada kini. Iya, hatu. Bani moko. Tiang menyamo cak yon menyamo. Menyamu. Bani ini ya bakat beli cai mokong gitu. Ya, kalau masakan. Di masakap ni cai mokong. Cang mangkoko. Pokok apa bang cai? Koko apa bang kengkel? Cai cara nang labu bedag. Kan ngomong gitu dak ngajang. Sing lah sajeng lah kengkeng ni. Terus sing lahengken. Beli sih kan mulai saya. Tujang dusing. Terus di balai saya sing beli. Apa ada boleh tahu? Di ratu cicingin papat cang lah. Oh. Kecicing itu kalangan pokok mesaka apa? Balik itu tiang lapung nanggut yang tersno. Motor bang tiang. Hati-hati emang tanpa padi itu banyak madangnya. Hati-hati mencari laki itu banyak utangnya. Ini soal nyaman ragoliu lautan. Utang kan liu Masih gelang ada macam moko. moko. Agak. Biu kayu wali di petang. Biu batu abok kegeri. Siapin liu janganlah hutang. Tanggal 1 cang nampi gaji. Nangga tanggal 1 kuning. Gaji DJ gimana gai? Anu motor nek kalau ke Jawa benwani bos susut. Dak, ini kan nek berangkat jam 5 nya. Nanu bos susut. Motor apa Motor Ada Dong ini kalian rago ngerasa motor. Ada Ada rago bajang. yang gilakan motor. Ada kan nggak bajang orang ibu lah motor. Padahal sepeda berat kan lah. Gitu kan lagu Timur. Ngai jaja mawada panik. Bale timbang mada ganda dua. Sing madaya ken boga kene. Kena bimbang yang ngopenda dua. Lingat belacore kita ngelih. Sana ketok ngeling. Nyoman sajan ceroros belintanya nyoman. Men kengendot. Nah mulo cuma sing ada apa? Sangat ketok makan sing ulian sing ada apa di Juma. Yang turun tanah nyelengek langit.
nayan sangat kena ketote yang nasengan itu yang kegelahan jumbe yang suara jangan keliaran deh cuma sangat metempahan awak nyoman bensing ada apa cuma ngal-ngal nah nyoman dan mulai jadi nyoman tadi si kedo apa ya ini namanya anjing gak di jelemu wih apa ini itu kan kasih loh ya kene sarina abang dong menjaga jadwalnya apa nah jaga gelas jadwal ini nah gelas jadwal ini Aden yang mana? dia Coba juang tekniknya. Nih, yang mana beli teh menyata Aden mana kalau lucu nah? nah beli deh nenek cai sebenarnya Bisa dong. Wih celup. Tadi teh, Aden. aduh dak ni Gusti Ayu nenang dot Gusti Ayu, guna raksau. dan ni Gusti Ayu guna raksa ama ya tetama ama belum itu bocah ibu tadi adeng Benar marah usul petepe. Dorong tiang pole nata sang ratu pencipta kening parek puniki nyak mana dasar namanya hampa dingang bang jalan itu Dadene dumen paman main angkil ke griam tiang saking napi nyina dan pamane menahang maturing dan Gusti Ayu jadar bangsa edudara nah saja gitu liwayana jatuh Menjerune anak ken-ken sapo sira parap jerune napi pacang kuat jerune rauk mariki Dumen manawi kana kuat pisan urip perlu tekan pamane mai menapuan perluang kekarurani ulap keramane ngari walu iki sang yang Sat sang yang asbut ratis sekalo oh bener tuh Gusti Ayu nawak titiang anak piwastane titiang parakan gel-gel titiang raup titiang Ameriki boyo wentan sios titiang wiring Gustin titiang Sugro sane mepesengan sira anak piwastane Gusti Agung pasak tetuan mendingan kuyakti sekali atur arekane Gusti Ayu kumantine rau meriki boyo wentan sios jagi pacang matemu ariki Sugro titiang ring sira Aryo Guru kocap ajin palungu cukur Gusti Ayu
Nah itu nih. Domen duduk kagiat gayane mengaksi. Iya Gusti Agung harus aksi puniki. Tupake caki matakan. Gusti Agung sampun. Apa cimetakan? Sampun Nyen boleh. deh. Puniki kocak sugro cicang sana mau pesengan Gusti Ayu Kuno Raksa. Putaran Siro Aryo Buru sana melingih kari kiring Bukit Buluh. Bah. Sing ngalih tepuk apa ya kaden sapian gelake. Aduh. Meja jan. Kok patulung widi. Sing yali jedek. Adi melena adi di potretnya kan di ukurnya dia. Ingin. Di potretnya naik luang. Cik, Di tetagon di kenen luangnya masih. kita tetagon di jam mau patuh jangkok rekne. Aci bapak jatuh cinta aja masih. Si Ratu dicampur jatuh cinta. Jatuh cinta, Ulung kita sing nu kemo. jatuh mau gelembung kita aja. Ada sakit ratu di tiang. Aduh, sakit. Aduh sakit beli nyoman, sakit beli nyoman. Dua menyakit dang hati. Sana suka nang hidup kayun. Betawancang sebang na betawancang ya ada udang na masih di balik batu tu Iya nabu muni gitu biar. Ini pada udang dibalik 5 kan ini. Ratu langit di tiang Tampekin dumung Gusti Agung. Bena beli sumber tahu adi. Di Dewa Langit beli tanah. suara mati yang iwase Sing mat-mat beli niwasin anak ibu kowe dewa. Aduh. yang lewat beli hati. Ini yang saya kang diwastaro anak ibu kau beli adi. Awan tablaju beli ratu. Sak pelaju anak ibu kau beli. Aduh. Lagi menyoreng prakit ngarangnya. Hakim masanding Perancis ane luwung. Ya parut pajang mesane. Yo paro dewa. Ai, Selut sana cing. Anak malih. Ya walo ledang ngati di kayu ni dewa. lihat dewa nani lungguh lihat. Ai, Apa sengengiat jadi tu? Mai jalan kau mana mana kau. Sakta angin. Eh jangan untuk ni tu mai. Ketiang dia. Wei. Ngomong aja ngalega Mai lakun Bincang bau pahnya. Ya pokok tinggal pilih. Weh, wayang nando cang cagarangan aja sempati mampu. Udah sakit
kayun narat. Kemudian sakit aduh kanti. Nek ubat ada di tiang. Nah, kemudian kanti aduh sakit pada dokter. Kang, Halus jangan leh ubat cing. Puniki wenten anak sungkan raos saiwakti. Ada namu obat Yaning sampun maduwe tamu picayang ne obat sakit. Kalian sidik tanpa mantara tanpa obat segala jati. Yani subode nak sampun masih dadi balian sing misi mantra apa bisa segar bana akit balian muagat sakti ni balian sakti ni sakit namaning awan lagi komodo mungkin kerasnya sakit tahunnya ubat. Nah kamu kali obat sakit. Apa saja kesakitan. Apa sakit? Kalau bisa orang apa sakit? Dati menangkan kesabaran. Saya nampi ubat kalau ngilde sakit. Sakit tiang sakit pamali. Tiang sakit pemali dewa. Nanti yang sakit pemali bok bidan. Ubatin tiang jani bok bidan. Kebas barang kebiak. Panas paro de ratu. Ratu sing ya nyidang ubatin jantung. Waduh kingo ratu di tiang. Nah ini ketemu mungkin. Kali 2 4 3 tidak setuju. Haris balik. Mana kita yang jumpa bisa. Lagu tadi ini maraya luang, kadang cang dosane, dan karuan, yang liana mirip mulah ori sini leman mirip jene. Semali kejo, sor keagungane, Cang kena buatan cang belaku legegel maiko. Nabi wastane ke gunakso. Tadi ini kini Gudal.
Ya kalian ya kira-kira namanya. Ya jaga gengsi malu. Jangan salah bisa ini sama kita. Deh, halus kan? Betulnya kena sanggup jepinnya. Look kita kena sikit. Kita polos jadi jelek. Kadang nakal aja anak hijau gila di nalimo. Sangat nyukso kang raga. Ratu. Dan wenten anak istri ngerara anak lanang ratu. Sekadi di tiang dadi penyeruan mirip dan maji aji keteng ratu. Yaning kayon ni ratu ngerara rabi. Jaguri sini lah mannya legen mone. Suwe matur kan ketampi. Ping telu ping pat palungo Gusti Ayu matur tanja ketampi nang apisan Gusti Ayu. Malah jalan bibingan. Awan kan mangken buat kakak wenten lungsurang ide sanes syarat malewan tasiki Gusti. Oh, kenapa? Anek ceno ke batang adi jak terang-terang orang adi delek-lek yang makena kene jak kata batang. Kalau abese dan nagih telo jarang jeneng nah. Makayun na kalau ada di balik juga apa kena hadir orang. Makayun na nagaang kapal terbang. Motor kan ada 2.000 di itu cuma udah kena ngajang motor. Oh, yuma. Liu ada motor. Apa di lapang nih kajang motor jangan liu besar nih. Di kota aku dah motor liu nak ada. Mati alun-alun dah. Setan kan ada jak liu. Nyeng lah dodot. Nyeng ngasuh sesuatu nama. Oh, kan ngasihnya no.
kan guyu kan Ci? Iya satu. Manapa ada neno ide hadir kan dia orang? Jangan malu-malu. Apaan titiang lewek pisang. Santok kan itu Gusti Ayun titiang anak para ragantan jawentan semeton ido malih. Oh, mentan awantan malih. Ngalangi tengi daya. Dan wentan malah putrani das tiosen ring titiang wantak asiki Gusti. Oh betul beratang adi. Inge saywa. Yang do beratang adi sing nyanang sunang saya. Adi mak beli maranyuangin adi bunga lagi demenang punyane sing demenang sing. Yang demen kan bungana mesti punyane perkara malu. Yang peluang bengupa kara punyane kemudian bungana sing bakal. Yen bungane kan ali sing demen bakal miara bungkil ne, me bungane sing bakal Aduh tuh. Sing sanang ade nyebatang tuh. Ya pene ada ya aji tua, nalan mau beli aja ngeruang bareng idewo. Mapan sampun maragoling teh. Laki wantan anak lingsir di tiang aduh sampun lingsir sejak tiara ring tidak masih Ridak kala karya pengambilannya menawitan kanton nyeneng itu ya jin itu. Kemudian kita tawangnya di talar sampun itu atur. Oh, kayak sedan aja nadi jejah nadi. Dah takut beli bakal kengken kena hadi penagih hadi kalau hadi bisa ngorang apa kengken titiang nunas pangupota. Kagiat beli miragi. Gusti Agung. Mang lo boleh anak lingsir di tiang pemargi sana becik rikalo. Karyan anak lingsir mang lo palungo Gusti Agung nyuma sarang dan Gusti Ayu. Sanang. Mas kagena Ci. Dong rian tu yang ngelah anak lingsir yang sedo sakit ajin titiang yang kayun jol beli agung yang nyumah ajin titiang wau titiang ireng merapi ngiring beli tunasan titiang beli sakit wantan kenapa temedaya lawo nung wiwet koyan ayo ayu jadi keken buat medaya ini sanang punika kena gelas dot pang bakat ya ngon kurenang jadi ya nage sumah keken apa teh ini makin yen gelahnya pindah nyumah gelah mau dua semeton liu dong bakal keken kepenaden gelah insing bakal kayun nyumah dan iku kayun merapi. Oh gelas sangat masih nu kena lakuran gitu. Kian perjalanan man. Ini ratu makin mau pikayun Gusti Agung makin mau pikayun dah sapun api. Ah nak kian ya tuara. Neben pidan dah di tengah. Man berjalan deman nasi gitu hambang. Kamara sumah. Apa ben lagi hadir jek beli nyak boh. Kalau ada bisa orang kangit kita ada beli nyak ngangina. Ada. Kayak cang nyumah tatanan ci barang mesinnya nah. Yang cang nyumah yang aja nih mantuk matuan catat nih lekar nih. Awanta manikah pinunas titiang reng beli. Dan wendan malelung orang diwan. Adi beli semeton. Adi sang aja gidewan na ken ja ay kita pidewan na beli jak sendiri. Tapi sudah hati beli nutrati. Ken dia kena hidewan na beli satinut tu hati. Nyuma aja konenya nyuma beli. Awau lintang sok semua titiang. Yang bulan tulang kering kayo ni beli. Nah, barangga. Pagi
ayo aduh Sarang kalemat yang ngiring hadiangan tane. Pasangian po kita pada ngalungok lawan sirekat. Panjening wiring. Ya ratu titiang. Manut kamaling semayan ya yo parap. Ben nepek laman sumayo ne rauh. Niatin ni dewu ambil. Subuki dewu man matur ke neraka ni dewu. Sampun ratu boleh titiang Sampun itu boleh matur ngiring rakani dunia Oh, subuh peragat babasan. Sampun. Bali ceraka. Titiang. Yo na juangin. Sampun titiang sampun. Durung titiang. Ini sampun titiang. Ini sarang kali sampun sarang kali. Angin titiang kas tengah dipun. Sing cecek wis ya Bang di jidian yang lah. Aja penane. Maka sangaryok sudan makumpura gorunting kita. Wah, dewa siapa adane putran makempura guru di dewa. Waluh ya yo guna rasa wih muda. Naki walon nengen adin ni dewa ni anak mula belok. Ya yo bari sat mangaman kang rari. Naken jepan i dewa nyentuh masak. Ngempu anak cenik marlek. Yo anak nu cenik pan cenik. Ingi Ben kalut ngoyong di desa dusun Ponokan. ingi. Melahengnya ni dewa nganggo prabot enak. Sing benyak engar. Lapahan sana lingsir nanti Walu ya yo guna raksa. Nasak walau dewa cening kuno raksa. Nak tomen tanak gelah kanganten. Ingi. Di dewa ling cenik jani nganten manta sekele hamat ya dua yang nganten. Male kang anten. Mapan sapun lingawat dinding sirar itu tuan. Benjani dewa subuh marapi ngajak beli ni dewa sirari tuan. Wenang kadi kumlar sang mahu bau istri. Nyen sana pesan ni dewa nganggu suwo darmaning anak istri. Wadi pada mau guru lagi keraman. Nah pasti berata ingin dewa teken anak lanang mau guru Benar lagi. kejo. Ingi Petempah sang masih biana ke panjeni. Ingi madake pisan. Sampun ngaji sumang sayang Kawan becik titiang nanakeng Ane ulati bapu tuah nenena. Ini Mapan sepulah palis anak nganten anak memperabi. Adat ngelaheng gawe ngelaheng kekuasaan. patut. Mapan manut sangyang agama. Tatwa susila upacara. Ingi patut. Ada tatuannya sang nganten, ada susilamnya, ada binakadi upacaranya, peragat sah madan mapokura. Inggis. Ya ninjek sakapan malu-malu tonan ngeluku apa peragat madan masama. Nendan gurung-gurung. Yang jak ngeluku sing sakapan apa to madan sah. Durung Jek salah. juang nalo jek peragat sing jumat to pedo madan sah. Ah, iya tu nen mak. Salah.
Iki sampun manut jalani parami bapak kasih dah diterima makan pun cerari setelah. Nah, itu pemanut pesan pemargine pun iki sampun patut pesan. Ngalang bapak keneng cucu lah. Piratu cinta dia adeng. Pedodoan sama tuh. Bawa saya Maratu matur. Lunas mau pamit tiring budal kok gel-gel. Iya dimakin pamitang titiang. Juang. Yang juang. Ratu aja titiang mau pamit. Oh yang gitu, motah. Juang adeli dewo, mitah. Kelantan kena kang rengar sang. Anten kena. Mako kok ginu, mako ya, kaman mako sir. Boleh ada? Engken nyai ada bayu bakal ngiring. Ini titiang sairing. Oh, yang gitu iringi jeling aku. Oh, ditulah-ulah barang. Abang menjalan adi budal kok gel-gel dewa. Kayak nyoman lalang jani Titiang yang iring pakayona. Pontawi jalan mendadak. Iya sapu nih ngiring-ngiring memarga paling. Ayas panjang mawali mulai. Ada cuma Margo. Jalan? Ngiring. Dah muliki. Areng bancingan apa? Aduh dewa ratu. Napak banyak-banyak teru ini nyantos pengeraukan Bodoh ratu. hati. Ane supo purenti tiang. Ini rumah beli nyoman. Oleh naya diken umah Tuh cie. nyoman rumah beli di kantor nih gede itu nih tegak. Rumah zaman Apa ada nih kantoran ke gata beli wayan? Pengelotengan. Pengeloteng apa? Ane di doble asedo. Iwi jelen umane puntan len umane kan nama Matias. Matias Tios. Iwi jel umane ada aja kamar ceni. Misi tengos nak manyas tuh bong maya. Kamar mani ya tuh. WC ya di itu masih. Oh, cang medam di itu tunggasang mengisi di itu mesti ngecak di itu. Neng menduga bendiang. Ngir lu aneh. Nana nyoman matuan titiang, hadir nyoman ipah jati. Berat sih mampu di WC ya. Pio. Kakang wanyo gitu na mana bulas di tainya na. Di tainya jatuh. Ngidang pula di tai. Foto hijau kemam dadap. Nadap ini Iya, nabi. nabi nih. Banyak ketawa geng sami. Lan kemo cari menjalan daukin panyakin makejang di Baca karya Pawi Waka. janing Ada ratus. karya pawiwakan. Ah bener karyo ya karyo pawiwakan itu Semua mah. gati jaya ngalang mojang. Raris melinge. Kainge raris. Lan di pangtawang ngukurin beli meh. Awang kasih.
Dong karwan buat yang nyakem liwayan. Ngeling Kalau ada lakar mau kenyang-kenyangan ya mak. Men saya saja nih. mana wae cening kita kangwang na dureun rot. Nah jangan mau blok-blok pada itu mak. Mama. Apa baru ada yang pasang. Apa yang lalu? Sempat dibani kena Harus sempat dibani. Yang pakai kena lompo awake. Pak no kena lo ngejar. Sangat ngejar. Sangat nih semeludah dia. Mulai man mulai. Bantu asingnya ini kejam apa ya? Aja cang barang mulai mah. Biasa gitu mah. Dia semua beli kita naik cai. Nah juang jo. Hari dom pada matengah ada. Apa tuh gitu? Saya ke bisi ketemu dong ngajak juang badidian. Yang ada bebas sama saya terikat kenapa serica? Ada seri di masalah kalian yang hijau. Tuh meliwung layan. Itu udah ngelegay. Bapak ingat lo kata lo. Ini kita kan kalian dia malunya Mau itu sama sama. hitung amo dia kuliner lagi. Ken jani embah Karyo nih. Waratu Karyo pekeraba. Oh benar. Kalau lantas pengambilan. Kulit kuidan Bandung agak nang nih banyak-banyak. Nah sedia banyak mesti jangan jani. Dia waratu ngaya. Aduh, Karyo pekeraba kapayo aja pekerjaannya. Ngaya. Ah, Karyo pekerab nih. Oh, anak suka ngambil. Ada digunak so. Oh, payu pekerabannya payu ane jani. Ngaya aja nih ajak mau kejang apa ngajak mau kejang ngaya. Wih. Ya gitap nenek ngaya aja nih. Karyo pekerabnya payu anak suka ngambil. Hah? Wayan unuk bakal ngayane wayan sebeninga dedawan. Apa lah? Unuk bakal ngayane wayan sebeninga harah-harahan. Hah? Dah. Tuh unuk bakal ngayane wayan sebeninga dedawan. Dongeling. Wayan, banunu ke bakal ngayah ini semua wayan mang dedawan. Unu ke bakal ngayah semua mang dedawan. Bocah. Oh benar.
Bedunun jangan panas sana. Oh dunun wayan teken pianake keto. Hah? Dong dunun teken pianake keto. Oh bentiban mara sedang masuk ya. Itu mau bo. Oh panak wayana bentiban marah sedang asuang. Kan? Panak wayana bentiban marah sedang asuang. Apa dah? Lo panak wayana bentiban marah sedang asuang. Belinya di taban jangan. Lu mau bongol. Ngalang masih cang nyokola hong panas kan gitu. Tu angon cang apa penuntun santano ni bakat penguruh dan sang rare ya. Oh di tabanan ya pada aja masuk anake. Di tabanan nek leh masuk pianake keto. Nah jadi aneh selamat ke cang. Jangan sing adon aku nek keto. Jangan sing adon aku nek keto. Pagi geseng cang mangungi nah. Apa begigi sen? Lagu secang bongol padengan pagi geseng cang mangungi. Keranan cang bongol natakon. Karena bongole Ulian cang sing ninga. ulian sininga becang gelur-gelur Bedundun cang ken panak caseng gitu. Awina. Popo bangun poi meme gitu. Pe maro dundun ken panak engel jat cang bangun. Gue marah dulu ngeljak. Ngelejak. Oh ngelejat cang bangun. Bener. Be subuh cang bangun negak cang batan jinang kan. Dekat matan jinang ini. Be rao rabin cang wayang. Gue HP kiwi. Ya kan? HP pesan wayan. Nak cang lah yong. Ini ngakuin. Gelap akuin gelas cang. Kurang rabi. Kadung betaro orang cang nak cang lah. Be jemaah cang kerabin cang. Beli wayan tiang tan bani nundun beli wayan tiang nak pati berato kena lana. Nak cang pokideh cuma nak lo. Wayan nyeburin. Cang nyeburin tahen sing pati somah cak sangat nungurun kena cange. Mengengen. Selalu di bawah saya. Si kemau kan itu dia ya. Selalu di bawah. Beli wayan jani nak ngayah kone kapuri nak karya wiwaha. Nah, tuh subuh. Tiang sing bani nundun beli wayan ni cening urin tiang nundun ken rakyana pinatih ring sang dia santri nundun aja ne bani suaria. Kalau kita makletag cang yo sangat pati berata ane Nah, pati berato tekin anak lanang. ajum cang somah cang ang wayan. Oh, ngajom selidan. Oh, mani anyut kan tak. Ayo, keng laka itu. Untuk kimilanya nang ingat Nanyen tonyen hingetang dewa. Are kira tu merago istri Duwire ki dewa pawakan anak lo. pati berata paling Apang bisa nyen dewa pati berato tekin anak ngwane. angin larapan ngale suci Apangnya luwungnya nadi. Tiang mangirengi manik angin serano guru kako. Apangnya luwungnya di pekuranan ketu patut di dewa. Mang nesida mokarona Bener. separan tunggal pamukti adi kayu Adi kayu enggak nih? adi kayu Adi ayu. elengil jo piluna titia Aduh, gitu wayang ngayah na janina ketu ada ngayah subuh. baru rin cang ngayah jemak cang udang Oh bener mau pakai adat jemak cang saput apa ngayah kepuri dong ketu bener. be mau jalan cang ngayah na wayang Mau jalan wayan encong ngayah. dekat cang di pempat nih Teko di pempatan nih. teko klian gong Teko kalian gong yan liando jo cikapuri ngayah na kewantil nih ku ngayah Dia kono diwantil nih. na urut drama anak ciangon raja muda Wih.
Sing asin jadi raja muda. Sing asin jadi raja muda. Sajan cang kawantil sing badonya na cang nak kuluk-kuluk kan kian ada. Kuluk-kuluk kau. Sore na cang kawantil ya kan cang duantil sing adonya. Nah nu jangan tau sing timpal simpang cang ke warung na wayang. Man singgah pada ke warung. Oh takon cang dagang. Man. Bluk bubu. Di kuda kopi lumur kau ketwa. Aji kuda kau ni. Sopiah ni kau plak. Pak. Rp10. Oh Rp10. Oh. Beli cang kopi di dasar. Beh, marah cang bahas kopi di dasar. Daging susu lah kau ketwa. Muimo susu padahal. Oh jena masih susu sing kata. Beh, marah jemak kopi agak ros nak wayang. Man ken. Tahu-tahu mau kita jangan mah jajan. Mau kita wayang ngama jajo. Ngapa bipes buen? Pipis sing jong lah. Jajo pengan, pengsing ideh nganggoh pengsing gitu. Man ken akal pesu. Yo len agak asing gitu. Benar. Kadang cang tugal muadah bon plastik. Beh hilit cang nang wayang aji kaman. Para tegut cang teko sabun kata. Kita bawa medaya corah. Oleh cang sekat ngamah sabun apa pasang cang kedas nang wayang. Yang wek lantas wayang. Yang hutah cang ditungut bersih isin pasang cang itu. Ya cang hutah panak cang paling gelih teko ngeling nang wayang. Janak wayang paling kelih kata kau. Panak paling gelih ngeling teko nang wayang. Ya men ken kau ni tu. Bapa do bapa ngayah jani nak mulai bapa mulai adi paling jenis sengkalo. Oh sengkalo pian nak wayang paling jenis kau. Sengkalo kone panak jauh paling jenis kan. Ting jalan wayang mulai. Parora sengkalo pun mulai jauh mulai. Tekat lantas wayang rumah. Jauh mulai jauh mulai. Benar. Ya kan jang cuma dapat cang panak cang sek-sek. Ya dikekir. Balik nang basang sing mangkian, balik nang bawang sing mangkian. Ya Mati panak cang wayang. mati pian nak wayang ni. Aneh kangen nang cang mati nang wayang. Men ken. Tomen panak cang mati. Men bang kuda mana mati cara wayang ni. Oh ning anak bapa angkal si mati kau ketlah. Musaut dia. Mengil yang sambil mati. Dia nak mati mula senyak ngomong. Nirgawe yasan bapa ngada anak muka cair bekas bisa nebus dosan bapa di bumi. Jadi mati lantas cilen sing nyamat si mati. Dia melengah ni. Ya tadi sila orang kadung bapa mati ben bidang kan tuan. Dong ingat cang kedutur nak lingsir ni. Men ken. Layon tanunang kina telen toyan panon sang saro sang yangat mori weka. Iya nada bangke sing dadi pengelingi. Inada bangke rago hidup sing dadi ngeling sang saro atman sang mati weka. Men ken patut ti. Manut ajaran agama layon unang kina sang. Bangke patut tunyal tetujo nak nunyal bangke ngaben nadan tetujo nak ngaben nunyal bangke tetujo nak nunyal ngowaliang sang yang panco maho buto ko genah asal. Mas yang atmo lawan badan kasar nyekah ada tu ingat cang kedutur tu buung jangan leng Buong wayang ngeling. nangis cang payu Ngeling ke nangis tu nak patut tu. ning anak bapa hidup Cina kau ketwa dia hidup bapa sanggup ngeneng siadi kau ketwa mana Weh. Cang ada sing ramang ni gitu-gitu ni. Cang hitung pengayah ke ane bakal ngayah jani. subo rauh dani Subo. caro subo peragat jani nak makarya wiwah Nah tu subo hitungan ni cang ni. uru iwasin pengayah Aduh dewa ratu pengayah subo. Ritat kalau yadnyo dini tapal pajangan kepujian Kami semara paguling Ramyo padon apo aswaro nganyi lae
Angklung ayah ring purwa dunyong Puwate ayah Dewata joget brum yang itu motor kado Oh, tami unang-unangan kado kerut gang berandong wedong bener kukangnya cicing mau keras yang itu jangan keburi yang kita sedia situ tak keburi lamun nurut makaron nasi ayo wajah meninggali Laku ya ngor. Suborin beli kebuli. Pengayang. Subo. Nah, daukin pengayang hapang makejang pada siago. makejang pada satinu